Şimdi taklasın mı? Karasu meklerine geldik, Heleyn meklerine. Aleyküm. Direktörü. Ne kuş buldun mu? Kışkı boyu taka çıktı. Atın kim tanıştırıp kaçasın? Benim canım falçı bu. Ne mi? Siz kim yoksa hiç dedi? Akran olsun ya. Akranı, çasına kıran da. Ata enerjalda testi. Ata enerjalda testi. Mizan boyunca siz toskolluk kılып baysiz негизи mizan boyunca ayta turганбыз. Mizan boyunca sizler mına көрсөткүшүңөр керек. Нени көрсөтөйүн? Нени көрсөтөйүн? Укук коргоочумун, көйлүгүм бар көрсөтөйүн? Укук коргоочумун, көйлүгүм бар көрсөтөйүн? Мына кирип үкө биз мына келип табыз эмнеден бизде кирабы? Ооба, сен сурабай эле чыгартасың го бизди, сурабай эле. Сен камера менен келип атасың мына. Ооба, жок. Камерамен келсе боло берет экен. Ой, така кайда го? Шаарды кайда без арбаз экен, ака? Болот болот экен. Болот үкө болот неме? Биз мыйзам билебиз да, мен мыйзамды айтып коеюн мен. Я мыйзамды билесиз ака. Сиз мына исламдан биле турган окшойсуз. Азыр мен исламды айта элек, мыйзамды айтты менчи. Жок, исламдан биле турган окшойсуз. Исламды айта элекпиз азырчы. Исламда биринчи сурайы, ука кире элекпи биз мына. Мен ал ислам Сен оякта отурсаң, буякта билбейсиң. исламды айта элекпи үкө. Эшик жабыгыла ака. Үкө атын ким? Рачкалар иштеп атат. Үкө, исламды айта элекпи, законду айттым. Закон боюнча кирсе болот. Закон боюнча ал күчкүлө ака директор чыгат ака. Чакырынды, чакыр. Чакырымды. Күлө ака чыккыла иштешет. Карма дейм. Чыккыла деп очурун камераңыз ака. Карма дейм мени. Камераңызды очурун ака о zaman. Сен чакырымды директор. Болду ака сен эмне турбайсыңар? Камера бизде ham бар ака. Чак. Бизге карап атат. Директор чакыр, директорду. Болду ака. Директор чакырасыз бизге кирели. Директор чакырып күтүп турайлы. Директор чакырып. Мен чакырып Чакырым бол, жылбай, чыкпай кирбей. Чакырам да мен. Чыкпай кирбей, сыят болгон. Майли мында туруп. Кирбейбиз дейм. Майли кирбесең билем аны. Туруп турабыз, болуптур, чакырым. Мен чакырып берем мында туруп тургачы айланып кетейин. Кичине тоготуп койгулачы. Мусулман элбиз го, айланып. Мыйзам тоготуп коеюн эке. Мындай да туруп тургула. Караңыз, мына азыр бир кыз жолун чечип кирди азыр. Ким? Бир кыз да. Биз көрбөдүк да, жолукчан бардык эле кирип отуруп. Ака, мен бери жакшы эле максат менен келдим деңиз. Мен ошол окуучулардын укугун коргонуу келдим. Мен азыр класска алып кирип өзүм. Класска жок, жолукчан отурсам эмне кыласың? Класска кирбейм мен. Директорго 2-3 суроо эле беребиз, кетебиз, болду. Жок, жолукчан отурушат эми. Ишемесең мен алып кирип деле. Майли, отурабыз, майли. Директорду чакырып ошентип турайлы. Ооба, мен силерге орозо күн жалган сүйлөп эмне кылам? Майли. Ишендик. Директор чакырып ошентип турайлы. Мында туруп тургула. Таптылар айнанып кетет. Ошентип турайлы ошеде. Жок, мында туруп тургула. Мыйзам боюнча биз Жок, майли мыйзам боюнча келип атасыңар, болуп мында туруп тургула. сизди ата-энер жалдайт го, эмне? Атыны. Кем мында туруп тургула? Эми ошеде отуруп турган экен. Чакырың директор. Жок, таксыр эмне жинап. Жок, мыйзам боюнча биз мыйзам бузган жокпуз азыр. Таксыр айны. Мыйзам Тоготуп койгула чыкышны. Эмнени тоготоюн айтсаңыз? Чыгып тургулачы Жок, дейм. эмнени тоготоюн айтсаңыз, майли, эмнени тоготоюн айтсаңыз? Чыгып тургулачы. Эмнени тоготоюн айтсаңыз? Ке, чыгып тургула ке. Сиз эмнени тоготоюн айтсаңыз? Мына чыгып тургулачы. Айтсаңыз, эмнени тоготоюн айтсаңыз, мыйзам боюнча сүйлөшөлү, мыйзам боюнча. Мыйзам боюнча чыгара албайсыз да? Неге? Мыйзам боюнча чыгара албайсыз. Чыгара албайсың. Коериң ременимди. Мен коериң ременимди. Шолдомоң деме. Мен күч колдогон жокмун деди. Сиздер барбы же? Күч колдогон жок, мында Коериң ременимди. Сиз эмне, милициясызбы? Чыгып тургула дейм. Чакырып. Мен өзүм милдетим аткарып Ошо туруп турабыз, директор чыгып тургула дейм. Директор ошо туруп турабыз, майли, кирбейбиз. Сөз берип атабыз, кирбейбиз. Ошо директор чакырыңыз ошо Майли мында туруп тургула. Чыкпайбыз дейм. Чыкпайбыз дейм. Чыгып тургула дейм. Чыкпайбыз дейм. Ошода туруп турабыз, айтып атпаймынбы сизге? Тура кирбейбиз, ошо туруп турабыз, чакыра бериң директорду.
Ova bul apparatura kımbat da sınıp kalsa bekar. Apparatura sınıp kalsa men akçasını veririm aka. Senin akçadan sıkıntı yok aka. Sındırımda dayar olsun. Ha? Gerek olsa dayan olam aka. Napacena kıtasınga dajıma aka. Kim sana napacena aldı da? Kıtasın bana napacena. Aka şu olgaçı da otam. Kameraga alsa Жақсы сөйледім. Ber mamleketlik jer ber, частный емес бер. Aka, memleketlik aka. Частный емес бер. Aka kamerayam qarab turadi aka. Mayli qarasa qara bersin. Chiqpaysinglar aka. Kelgile chiqpa. Chiqoldun mu? Chiqoldun mu? Nima, uka? Uka, nima? Uka, bul. Yo'q, uka. Bul ish qalat degin, bul ish qalat. Sen nima qilbaylar? İş qalat aka. Ötölü berilir. Chiqpaysinglar. Ötölü berilir be. Mizan boyuncha biz pravmiz hozir. Bo'ldi, mizon bo'yicha chiqing onda. Mizon bo'yicha Sen kelgil bu aka. частный объект emas da. Ko'rsatkilar mizon bo'yicha. Qana sizning hujjating bor? Zakon bor. Yerga yozib qo'yib tur, ko'ta vaqtgan joyga kirib video tortishga. Kötüm ne deysin? Ko'ta vaqtgan joyga video tortishga yerga yozib qo'yib. Kötü aktı degan ne degan al? İstegan joyga kirib olishga qayerga tortib yozib qo'yib tur aka. İstegan yerga mizondor. Nima borlar? Hakimiyatga kirgilar, kiralasinglarmi? Kirib, keldik o'tganda kirganmiz. Ana o'tgan, hozir kirgilar chiqqan ko'raylik. Direktor chaqirib bo'ldi, biz ketamiz mayli. 8 shuli. Nimaga saylyapti? Uka, sen uka saylyapti deb. Direktor chaqir, biz ketamiz, so'rab beramiz, ketamiz. Bunda direktor chaqiramiz o'zi kelsin, so'rab beramiz, ketamiz direktorga. Uka, biz qanday niyat bilan kelganimizni sen tushunsang, biz qizlarning huquqini qo'rg'avga keldik. Qizlarning yo'lini chechtirib kelayotgan. Qachon chechtirib ketayotgan? Qana Biz hozir bir qizni ko'rdik. Qayerda ko'rdinglar? Yaqindan beri ishlayapsın sen. Ha? Machidan beri ishlayman aka. Bu yerda ishlayman. Mikrofonda ishlayman. Другой школы нет. Единая форма должна быть в школе. Какое вы имеете право приходить сшивать их уроки? Geleverisin bir blogger bol bir gale. Bu yakın bir Müslüman mektep olğandan keyin bu. İşte uyalsın. Müslümanlar okusa olmay berdi. Yo bolotcan uyalbaysın kichine. Siz o'zingiz kim bo'lib ishlaysiz? O da balları kızlarga ayttılar. Geçpey turganı geçpeydiler. Yazam üstünden deydi. Alçınbek men atım aka. Ayımcanov Alçınbek bo'ldi aka. Alçınbek nima? O'zim qarama, bu ish qalat degin. Ish qalat aka. Emotsiya berib qo'yinglar. hozir yem keletgan. Silliq ele süleşörelik nima? Ötölü öçeşör be. Direktor hozir keletganda. Geçpey dedi. Hadi gellekin hem keletgan. Zavuş chaqirbaysizmi? Zavuş chaqirbaysizmi? Chiqanan chiqarba qo'shdim bilan muğallimlar o'sha. Men kirgizem de otdan. Söz berdim. Muğallimlar chaqiring, muğallim süleşölik. Soğuktusu kalkıp çıkadı. Zavuş organizator, so'z pedagog. Değil mi? Zavuş menen janab direktor geldikde. So'z pedagog so'q berib bersin. Soğukta nega borsa direktor özüm soğuk beradi. Endi biz süleşölik ketetlik-da. Maylimda chiqdi, o taqsir. Chiqaran az hech kim muğallimlar Men chiqaram da otdan. Kim chiqarib berasiz? Az direktor bu yoqdan keladi. To'solasiz, men aytaman, buna direktor keldi deb. O atingiz kimlar? Nurlan aka, bunday o'g'ilsiz, bunday men просто mizonda aytib qo'ying sizgachi. Biz hech qanday to'polon qilmaydi, o'zgaramiz. Mizon bo'yicha bu mamlakatlik joy, mamlakatlik ishxona. Mizon bo'yicha biz kirgan haqimiz bor. Yo'q, haqimiz men aytib mizon tushuntirib qo'yaman, o'qib qo'ysangiz, men tajribamiz go'yli mizonlar yaxshi bilamiz. Agar mizon buzgan bo'lsak, ustidan chora ko'radilar, buga chaynili chora ko'radilar ustidan-chi. To'sqollik qilganiga turamaysiz aka. Bu mizon bo'yicha. Hem qarаңыз, biz shu o'quvchi qizlarni qo'ng'irg'onga keldik. Yo'q, men ana nima? Direktorga ikki so'rab beramiz, bo'ldi. Yo'q, bu yoqdan keladi. O'tganda girgizerdingiz-ku, biz girgizbay. Yo'q, direktor davomda kelgan endi. Men direktor endi Xudoning qo'rg'izib men jalg'on so'ylayman de. Mayli, biroq aka, siz bizni jomon ko'ribim. Yo'q, men jomon ko'rib yo'q. Biz yaxshi niyat bilan keltamiz. Ura, men direkchi, men direkt namoz o'qigan odamman. Mayli, biz tushunaylik. Mayli, bo'pti, ham qarasiz, mayli. Shu siz bizni to'g'ritmaydingiz-da. Yo'q, sizlar to'g'ritmaylar, girib kelyapsizlar-da. Erta men o'zi chiqib bossan, keyinga chiqib. Siz chiqdasiz, biz jo'natamiz. Sizlar qilyapsizlar. Biz jo'natamiz. Taqsir endi. Biz jo'natamiz. Nerda turibdilar? Men eshitdi ochmadim, odam emasman. To'xta turing aka. Ana siz remendan qarmab, men nalinda nima emasman-da, turib zadержанный emasman. Zadержанный bo'lsa, direkt ketsin. Ha, remendan qarmayman.
Жо, неме Yok болду? ne tuttasın Просто beni. мына Yok аппарат yok tutpesen beni. Vaşı tutpesen. Aklımda. Men tutku жоқ, камераға. камера. Ашылып тастақсыр. Öpkön sağ koltuktasın. Жо, болду, неме? Оны камераны dinler, onu kamerаны неме қойсын, o kamerаны. Aka, Uruş janjal kılbaylı kegile. aka, men uruş janjal kılбайлы жөнүндө турат. Azı kılıp atasın taqsir kegile. Мен жакшы эле сүйлөдүм, aka. Men azı işini ham urdum, taşlap ketdim, jaman bolot azı. Bardık Не Üzüçü kılıp ketesin azı. Не, калтакчейминби? Не? Kegilemde adam çalıp men түшүндүрүп атам. Yok, Taqsir siz niye bunca- Çuvağa jederem çalıp basırıp kegin emes. Жок, мынча эмне ызырнасы, сабыр Ya кылыңыз. adam çalıp mында çıkıp dur degene çıkıp dur. Aka, сиздин үйүңүз эмес го? Bir yerde biz baldan hukukun korkup Aka, atamiz. айлык үчүн ушунча атырласызбы? Эмне, сабыр Bizde кылыңыз. atene жалдап атат. Майли сабыр кылым, неме? Мен ушу жөнө турам го, мен. Ya adam жақсы сөйлейeceğim Sabır Kıçıp kılın. jinalıp atasınız. Şöyle sabır kılın, aka. Men Kişine çügüle de namaz Sabır- okuyacak taksırlar oruzaң мен uyat de. динди айтып байлам, сабыр кылыңыз. Сабыр, спокойно Sabır kılıp yatasar özüңөр. Спокойно эле сүйлөй бериңиз, мындай спокойно эле сүйлөтөм го мен. Sizlerin karakterini dağına düşünüp bitken kıcınga tiyip hep de birinci Мен характериме түшүнбөй эле коем. Kuş kollanış gerek olur. Tuta sizlerge Aka, çe. күч сизде эле барбы эми? Коем андай жолдон. Ya ben bir Allah'tan korktum, başka eşimden korktum. Açıkını aytayım mı? Коем, Алладан корксоңуз анда сабыр Ke кылыңыз. çıkıp durgula. Allah'tan korkmasa özüңөр için ders gibi olur tamam mı? Kegile. Домоң дейм, Yo məlum da Домоң, durgula. Школдонмун. Yok buna. Taksir buna ev söyleşeyle. Айлык үчүн жаның сатып бересиңби? Sen şuraya жақсы нәрсе сөйлей бер, taksir. Эмне школдондосуң аны? Men çık deyine çıkıp durgula da. Сенин үйүң эмес го бери. Al senin үйün be. Мен мыйзамды айтып атсам Senin деле. үйüne dele biri girse ruhsatı men Үй gidiyor. эмес бери. Мамлекеттик мекеме бери. Maçalık olmaydı. Мамлекеттик мекеме бери. Анчалык койчу мен сага айтсам жарашат. Нәжиме промнет болсам 5 dakika. Ötkendegiler. Daha mesela yol kuralı işte. Bilmeyim ama. Az 4'e geçti. O var. Бир банк эмес, бир магазин Yok. эмес. Direktör az bayısıdaki. Завуч болсо да чыксын. Zavuz yok ekan o'sha. Соцпедагог, организатор. Ola savoq o'tdi. Men chaqirib bera olmayman. Savoqni tashlab keta olmaydi ular. Сабак канчада мында перемен болот? Болоюн деп 5 калды. minutda bo'ladi. Hozirla boshladi. Seyjan o'sha. Siz өзүңүз камерага сүйлөп атасыз же? Неме, мыйзам боюнча дагы, мусулманчылык боюнча да сиз не прав болуп атасыз да? Yok nege ne problem? Yok. Мыйзам боюнча киргизбей коюңуз туура эмес. Yok to'xta. Мыйзам боюнча. Bunlar tushungilar? Yok tavsiye ederim. Buna qarab turmayın. Bir yerde yuba yerde bunda gelip salam aleyküm aleyküm assalam özüңөр tanıştırып анан сурап мында уруксат сурап кирет да чынбы? Анан кирип эле Жок, берге именно уруксат сурап кирбей турган Кайерге жерде. жазып коюп туруп. Мамлекеттик мекеме бер, мамлекеттик мекеме. Мамлекет болсам атене чечет бер. Атене чечпейт. Чечет. Чакыртайлыбы? Частный мектепте ушундай. Жок. Кечирип койгула адашып Сиз калма. мен юристмен талашып атасыз да азырчы? Жок, мен юрист болсоңар мен азыр мен Сиз мисалы сиз юридикалык билимиңиз жок болсо керек тура. азыр мен родительдер чакыртамын. Ал ошо родителер менен сүйлөшөсүң. Bunlar en onun akşasını cevalı şoşan akta geliyor akşamda. En doğumenen ana bak hadislerin akşasını cevalı şoşan. Неме, Абдусамат кеттик немеге? Кеттик. Неме, директор жок экен азырчы? Ооба. Директор Nereden bizi doğru düşündüler. ооба, неме, мен номерим маек берип коюшпу, директор келгенде айтып коюшпу? Мен неме, келгенде, Мен номер 777. Директор келди десеңиз өзүнөн. Ооба, 66 13 77. Канча? 1377. 77. Ооба, чалып койсоңуз неме? Мен директор 2 суроо эле беребиз, кетебиз. Койт, о жерде берсин, суроолорго жооп берсин, айырмасы жок, мейли? Мен азыр баншыда экен деп айттым. Сиз анан неме кылаңыз? Бул айлык иш, бул убактылуу эле. Эртең сиз да өлөсүз, мен да өлөм, туурабы? Жакшы кыйын болсоңуз да, бой бисбал катышсаңыз делечи, туурабы? Ооба, бирок караңыз, эми мен азыр жакшы эле иштер менен келип атам, мыйзам бузбай атам. Сиз болсо мени жаман көрүп, мен Кудайдан эле корком деп, күчүңүз көп ишене бербеңиз да, мейли? Таксир, мен карасаңар, эми өткөндө деле басып келип түртүнүп Бастырып кирген жокпуз, бул биз кирген акыбыз бар. Жок. Любой жерге Мен 3-чү жол келишим. Эмнеге үстүмөн чара көрбөйт атам? Эмнеге чара көрбөйт атам? Билесизби? Күч колдонуп киргенсиңер. Эмнеге чара көрбөйт билесизби? Себеби биздики бүт баары прав биздечи. Түшүнүп атасызбы? Номерин сактап алсызбы? Ооба. Болду. Ай. Siz ne охранный агентствода иштейсизби ака? Аты кандай охранный агентство? Şetimleç.
Öz mizan boyunça berge biz kirgen akыбыз бар да? Жоқ, мындай да. Siz Эгер администрация жетекчисиz. администрациясы атыңыз жооп берсе, атыңыз ким? кирсеңер болот. Жоқ, Мынакым канет. Бул мамлекеттик мекеме да экен. Жоқ, мамлекеттики болгондон башкадагын бизге берип атпайбы охранагачы. Siz мыйзамды сыйлап иштесеңер болобу? Болот. Силер да мыйзам сыйлашыңар керек. Мыйзамды билебиз жакшы эле. Ошол бири-бирибизге жакшы түшүнүп иштесек. Эптеп айлык алсаңар эле болду экен Жоқ, деп ондай да. эмес, ондай эмес. Эптеп ата-энелер айлык берүүчүлөр эмне десе ошону неме кылып кетсиңер да. Абдусамат. Неме, Роудага кеттик. Assalomu alaykum do'stlar. Abdusамат. Роуду карайлы. Тарттыңбы? Алысырактан тартыш керек. Жакындасаң жакшы элеспей калат. Элестеп болду немечи. Так, бүгүн Кара Суудагы Ленин мектебине келдик. Бүгүн дагы биз көрдүк. Кыз жолук чечкен өзүм лично көрдүм. Бирок дагы деле уже 3-чү жол келсек деле жеке охрана күч колдонуп чыгарып салды. Ошо. Нурсултан! Нурсултан!